Matalo katalo Samoa Entertainment TV mai pia ile amatano le fo ivayaso ai si mai pafonga. Ua tangia tu yala le tina loto whanono ya mena sipiliano vai moso. Ona ole matui tui ole mafua anga ua maliu whaafua se ia ilo nalo ya tupunga sipiliano. Whaalima tau sanga i New Zealand. Ole atali ia tupunga vai moso masa fotu leisi e to lua ia ia li kamuta Samoa. Na mali liu whaafua se i whaalavilave tau whana. Le ana tupu mai New Zealand le vai aso talwai. O le si o le tamai si le fastu tau sanga ya Solomona to. E no nofo mau uma ila ua nei New Zealand peitai. O ti ngama mawhatianga o le tina ya mena. Le ana whaasoa mai ai lunga o le talo whawhamu o le leitio Polenisia. O na vale alofa ilo na talii. Ua luas fultolu tau sanga talo no nofo mau i New Zealand o la na ulu matua lavalea. O se tangata loto alofa tele. O fea lava le nu o New Zealand fai ngā ruenga ai e alu loa pei o lalo, e ona pu e mai lava leo le ato le meo lawa iai. E tau nu ulo, Vili mai, e ese ona winga e loto alofa, ma misia ai e lona tina. Sa iele mana au mena e au mai e ta oto whaatasi malon tama, i Samoa nei ai o le whautuanga New Zealand, e le mawhai na au mai le tama ai o watu. O le to lua li i Samoa wa maliliu, sa pito ilunga o le fale ele i aiso la iloa, wa ngātu le whana, ile pito na iai sipiliano ma Solomona. O whailwhai unga le fono whaatono le ava malosi. O lo tai fono le whionga sui palmi e tuala Iosefo Bonifasio. E le mawhai ona whaafou le lai sene whaatawai ava malosi a le kampania le Tatiana Investment. Le olo o lato raninga le whalkalapu le RSA le taulanga ia pia. Sa whautuaina le pulenga le whalkalapu. O le whaawau peono lato whaatau le ava malosi. O le salai o atu sfulua feta la po le falpuipui le ona masina. O le whai unga na tusi atu ai whailo tusi le fon whaatono ava malosi. O mawai le tatou kopi. O le tusi o le aso sfulua yunilu o lua tolu. Whaatua tusi atu ya amitua na ifa le ulu mauli. Whaatono le Tatiana Investment Company Limited. E le tusi o ta wai tu saima le fono na whaia ya yunia sono. Na whai ngā fono ina i e ta ofi le talo sanga. Ai se ilo le lisi ele o iain wha momongo le lisi. Nga mai tawina fo il fon wha atono ava marosi. O lo o iesa whale tonu le vao le whale leo le RSA, ma le MNRE po mta ngā ruenga o wha anatura ma le sio manga. Ro mai tawina le MNRE e pei onata ua le tusi, ele o iesa lisi li taiminei, mai ua tau nu uai le pulenga wha atono le ava marosi. Se ima o se tau nu unga mta upu leo, ona toa ilo leo le talo sanga. Mana whaeloa atu fo il tusi mo li mauna o ane, ile whaataungo ave malosi ile wharkalapu lea, ile vaiaso mo mua iuni. Ai ole mta upu lea, ole whaatau le ave malosi ele eselai sene o ngaungar sol tu la fono. Mai le te tau ona toi solia, le tu la fono ele wharkalapu. Ele Mosef so ta inga, ma le pulenga le Tatiana Investment le taimi, tau tu whaatsi aia tātou tala fomus whaamtalanga. O le tau sanga wha tupe lua o lua le ufama wina wa sili atu na pa mo le pulenga. Talu mai le tolu walu tau sanga wha maunga. O le amata mainga le awhiva se lau walu wha mafua. O na wasilia ma le 20 miliona ta la tupe wha alu le fuafuaina. O le wha le tonu wha awawa tupe alu le fuafuaina al pulenga o mlai wale leo Samoa. O avea mo papolenga o so tusi. Ma ngia ina la toli poti. O le so tolu sfulo yunilu o lua. O le lipoti wha tau sanga le almlai walele mo le tau sanga o iloina. O le wha inga o tupe wha alu le fuafuaina mo le tau sanga wha tupe. E pau mai a uni tolu sfulu o lua. Sa iai le lua sfulu tasi tesi ma le tasi miliona ta la. Ai o le lua o lua tasi. Sa iai le sifulu tasi tesi ma le 2 miliona ta la. Mai o se tulanga na tau la iai le wa aia le pulenga mlai walele. Ai le te tau na wha awa wai pea wha pea. Ai o le mafu anga o lea tulanga ona sao o atu. Ile lusa fulu tesi ma le 1 miliona tupe wha alu e le i fufuaina. Ile tau sanga wha al tupe lua o lua. Peitai. Ia au kusa wasa mua lua o lua. Na tatala ai tua oi wha alawao malo. I tangata mai fafo. Ta alu al COVID-19 fuluiva mo na tapu. Ma toe o mai ai wa lele ma pa sese. Ua wha o popo ma ua toe fo iai nei ngā ruenga i tulanga masani. O le mai tau al pulenga mlai wa lele. Ua toe alu le mula wa ilunga na tupe maua. E o atu il whai ungol tau sanga wha tupe lu o lua tolu lu o lua wha. O le ale toe avea,
le tūlanga o tā wailunga mapapolenga wha wau. Le taimi ni tapuni ai mlai wa lele na matua fia i lava ngā tupe pulenga mlai wa lele. Matapuni ane ai lava tausanga wha al tupe lua o lua. Wo o ile lua tasi miliona tā la wa si i atu na iloa na tupe fuafuaina. O a fianga tupe mawai au fia ai le pa ua le numero tangata wheo ai. Fa atusa ile vaita o le valu se fulu. O le fsosoani pisinisi e so tanga le miliona tā la o le tausanga wha al tupe. Mo pisinisi na whaia lato wha ai unga i tāpuni. Ai sa wha au wau lava le pokala meo le unanga. E pe o le alu i pangopango mai whale ono. Mawai le se lau wafe tā la i le tonu tausanga. O le tausanga wha al tupe fo i lena muli mawina ai. Le wha se e atu. O le awhai ngā luenga. I ngā luenga wha avaita i mi tua iai na wale mautonu i ngā luenga. Ale malai wa alele talu te tāpuni a pea o toa o i wha wau malo. Ai to toe mai ai le lua se lau lua sulima tangata o le awhai ngā luenga wha pitoa. Wha tontonua wa alele, tangata mo wha lavlave, ngā luenga skulaki, au whai ngā luenga mais tangata wha pitoa sa onu sa ia nā taini. Male pule ngol malai wa alele. Ua tali ai malenga nga whaafetai ai o le fia e le wanga whaukwhai e le fās. Le masi i atu le tu malo whale ata whae, moli atu le tofa ale bena ale. E toi wha umala nofua inga mo lua tau sanga o totoi. O le taunu unga o le namana onga pe a umane le pāno talai titi. O le taitaifono le fās la au le mali e toa le watea pula ta iwao Forsi Schmidt. Na ia fola fala, ma wha auru fale, ma talia aloa ia le momoli atua. O le lato sui whaatu, mo le pāno talai tite ala i upu, matala o le aso. O te wala watu lau whiongan whailau tosi, ia, mai tātou pepa. E le i wha umal tātou aso le asaini alo ia, le talia alo ia, le whionga le ngua mtua. Ia, tu e mai tātou patpatele, ua talia alo ia. E whionga le ngua mtua, wal tātou wanga wha whaifai mai manuile so. Saunola aului, o whale atau le ainga, o Samoa wa uma o na tofi, e le aise na te toe whasilingia, ai o le whaaftaima le whaamalo le tofa le tu malo, mafio anga wa awhi ai, le whaatua i le atua Samoa o tasi, i le la tofa la inga. Ua mano ai nei fo i le sui, o le fās mo le palo tala i tite le tu malo si umu, ina ua talia, e le fās le tofa tu ua nasii, e tau wā mai mo lona i tu malo i lalo le wha malo le fās. O le tali lea le i tu malo si umu ina ua fsilingi ai se tō wha e le lato whai pule. Ua sa vali ese ma le HRPP sa ave iai le lato wha tuatuanga le palo titele. Pe ta ina sao noa tu o le asa i toi fsilingi si umu pe toi fo i le HRPP tu to tasi pe alu i lalo le malo o le fās. Lea ua mo le mawina. I lea so le tali o le na fesili sa tali iai le tunuu. O te wala watu i lau te whātu, lau whionga li whai pule, ia whi mai. Kung mai nei tātou sau whai atu i nei lau o mau posio. A si lau o whio mai e te wheloa i tātou ainga langa lewhatua e wheloa i aloa ia. Ele i maua mai ni sui o le isi vanga wha upwhai i se taunu unga o lato fo i wha salalaunga. Moni matai mai tu malo o avanoa nei no foil pan mene e fia tau vai lalo le fu ale HRPP. O le fonfeta lai o le mota papali ili o ta e umaspa o e ana le fai unga le taimi male aso e fai el palo talai titi. Inisi o talai onos ful tolu wafe, lima se lau onos ful lua tala le tupe, na maua le puni ala va alato sa il ngā tupe wofo atu nei il falma i fa matoto Samoa, na tau awa ile se leni le nei. Ale au fai peso le punia lava ai le ofisa o fatunga o Samoa e tawala atu il konseti sa il tupe le sa fatino. O le tupe wofo il punia lava amol to e fatawa lea nisi masini fo il fan mai o fatunga o e fa le ya ti le au nanga mo le tunu. Na awai uma il faltua ya vini lale ma le sunga ya lale peteru ma o la alo na nai lale momoli alo ia le se le ni le motanga singa sei moto tua. Fa pena foi o na talia mal whaaftai le whiongal minsta o le mtanga nuenga palasi ta fito sele sui minsta lango mal ofisiri le whionga Dr. Alec Ekoroma e moli mal wha moe Lau whionga minsta ya mani mtanga nuenga luana waiana este lau whaafenaina nana nenga lofa mo
Sauno al fatua ya Vini sa teleni awala ai oninga luenga fo isa ma fo fawai. Ele nga tole ai nga ai ogo mai ma sanin tu watulo la tau au nga lue fata se saili. Se nga luenga fai ai sa ili nga tupe. Efeso soani fal mai fa ma toto Samoa. Ole koniseti to tongi lau lean fai el punya lama. Malangolango atu yai le telo company business fa moe. Peitai Sauno Vini ua tau whaatuai te isil tu ina mai o le tupe i tutonu. Ona sa tau mawhai ao mai tupe na maua. Sauno fo ile whiungal minsta, whaaftai al punya la baa, molo lato sawa. Ile whalema i whaamatoto Samoa. Ua whailo mai nei le British American Tobacco po o le BAT. E ala ile sauno angal sui palamia tuala Josefo Bonifacio whaapa angai le EPC Samoa. Ma le BAT. Ina ua tatalalo i aipulo ke tinga o si eletise a le pati Samoa o le wile maua mai le la solar panel. Ta ue tuala, ua whaalima tau sanga o le pati Samoa mai le awhimisela o fituwalu sa wailo na sao le atina ina o le tunu ai o le ufa se e atu le ngau singa o le wila eletise. Lona winga o le toi wha amoe moe le pati le EPC e wha tau mai aila na wila o ngau siale la tau wila a wa o lea mai ana solar panel e mawhaio na ngau sia mai aile se lau kilowati mai le la. Le afso sani fo ilea, ile mautau avea Samoa ia o atu le luafe tolu sfulu umwhai o ngau sia lava eitisi a Samoa lava ia. Ai o se sao fo ile nao le tunu ulfa ititia o afianga o le tātou paneta. Sao noa tuala o le eitisi e sili atu, ile ngau singa le pat, o le aavatu le na ile sapalai le malo e tu fatu ipa anga le EPC. Masaini a ile whenga inga o le malienga ile vao le pat mal EPC, e sapalai fuane le pat ana eletise over. Ma le EPC o le PAC ua tuto tasi le ngau sia o lana eletise peitai. O lo tātou tālia se tali mai le minista o EPC ni fasiling tu inatu iai. Pe fia ni company fa apea o iai nei Samoa ai pe fia foi se au fa ingo unite fa asilia le EPC o le amaua mai le PAC mai si company ai pe mawhai foi o na tu fatu le foa i mawafua mai i le PAC i pa anga le EPC i se tau pa u o ta ua fo i wa tolu tau sanga o ta pena mai nei wha amoe moe le pēri lana poloketi e tusa le tau ma le afa miliona. Pe o le whai unga o le tau sanga i se e tuai le alava company i sana ta vale alu i le wila. Sao noa tuala o se ati nae se la sanga i tanga i ai i si fo i vaenga tu ma oti mo le whai titia lava o a fianga le si o manga mai awala o lo o tele ina wha o ngai maua mai eile ele tise ia so nei. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas fa o kuko ngona tamua. Ia sa tai au le alo ko le tua ai pa so i foi.